Prije svega dobro večer svima, ja sam Nenad Mladenović i htio bih da krenem jednom drugačijom pričom. Ja sam sa 16 godina, vidjevši ovaj ekran, gdje je sajt oboren, shvatio da je ovo moj poziv u bezbednosti, cyber security i da je hosting zapravo moj život. I zvanično odustao od školovanja sa 16 godina i posvetio se ovom poslu. A prijavio su Microsoft Akademiji kako bih dodatno... Koji ti je handle? Kao haker? To nećemo ispred medija. Odlučivši da se bavim ovim... Produžit ćemo za 15 sekundi. Ok. Odlučio se bavim ovim, shvatio sam da je to možda ono gdje se ja najviše prepoznajem. Radići analize i tržište, konkurencija šta radi, kako ko funkcioniš, radići za druge rješenje, 2010. godine sam odlučio da pokrenem nešto drugačije, mislim da mogu. I tada je nastala pre svega prvo brand, a kasnije kompanija Hosting Buy, koja je danas inovativna, radi na globalnom tržištu gdje su klijenti bukvalno sa svakog dela kontinenta. Za taj vremenski period mi smo stekli veoma veliko poštovanje na globalnom tržištu globalnih partnera iz te industrije. Nije potrebno pomenuti, ali tu su i Microsoft i mnogi drugi. Što mi napravo dali i dodatni feedback prema klijentima, gdje klijenti su prepoznali drugačiji vid komunikacije poštovanja, što je vidjeli vrednost poštovanja klijent, kompanija, klijent, što su sami svojevoljno govorili i pričali dalje o nama. Ovo je samo nešto naše prakse, jer svjesni smo toga da se dnevno preko 100.000 sajtova gasi, obara iz nekih razloga. Iz iskustva s kojima se tada susretali, shvatili smo da možemo napraviti servis koji će unaprijediti globalno rješenje. I tako nastaje DNS Highway, hibridna platforma koja daje mogućnost da u svakom trenutku bilo gdje možete doći do rješenja i bezbednosti i funkcionalnosti. S data centrima smo uspjeli kao partneri da lociramo na različitim lokacijama, Americi i Aziji, da vidimo kako što funkcioniše i došli do toga da, u zavisnosti gdje se šta nalazi, daje nam mogućnost drugačije napade, što nam je dalo automatski prednost u odnosu na konkurenciju. Inovativnost same platforme daje pre svega inteligentni sistem koji sam uči napade i usavršava metodu. Modularnost da u svakom trenutku bilo gdje i kada se šta nalazi, dodatno može da se unapredi i sredi. Ideja je da celu mrežu u jednom trenutku prebacimo na blockchain kako bismo omogućili da ceo sistem bude 100% u svakom trenutku dostupan i da ako i sam napad bude dostupan na samoj mreži, uvek bude funkcionalnost. I jedno što čemu se razlikujemo na globalu jeste funkcionalnost i primanje sredstva u kriptovaluti. Ekonomska održivost je to da imamo nova oprema koju bismo integrisali u sistem i dali pre svega lokalizaciji u Srbiji, podršku lokalne zajednice, veći stepen bezbednosti, smanjenje gubitaka i mogućnost da ovo funkcioniše drugačije. Projekat je razvijen iz analize u 3 nivoa, gdje smo iz tržišta dokazali da već postoji broj klijenata da žele da koriste ovo.